Ebuso mo akwaba eba 2 margin 8. Mesa se we no first semado fi de 2 ane de mu a. Subscribe my page ni me Adom no so na me upload bi anso na unsa ebetumi aka. Ebuso beef because na me decide say enya ade a me de mo be se beef mu. Ne nyina fa ya pastor for Adom chedua o. But this particular beef baby abedru ene the way ene metifa ko no. Me onu se se ma fa nchirimu ambremu a ne mamboa mo. Enti program me de brewi e ya akonya kese a me de ma se wo so de wadwe nkyere ebeta bonti ne hu hawa wo si fe hu se asem we. Ebuso America kenie na ye hu se sofo bi e fe no obotan. Waye E.X.P.O.S.E.S ahodo. Na we na ni E.X.P.O.S.E jumedi e wodi no. Okọ E.X.P.O.S.E sofo Adom chedua. Na bo kan ye ne ye se sofo Adom chedua de enfunu hu nsuo ene ye ne sobolo ne ni niama no. Ena sofo Adom chedua tie no ankoyi ama no. Eno ma post for koche no. Now, as a matter of fact, for about 4 months to 6 months now, Obotan ewo court Adom chedua ne nkrofo this table, and as a matter of fact, Obotan is very worried. Now, when Obotan air patcho, now chopan Obotan air pan, or them say, sofo Asiamah, our Church of Christ, and this are in some man, they say, Ombra Bontin Beka, now I'm for baby now, na tam cancer Obotan, baby, I will near Drewy, so be can I say, ama sofo Asiamah. Ene becho ni akandia ne entweye na yenim se asem na koda na sofo Adom chedua Sunday service oye no or the sofo Asiamah ene ya so na ensem okaye no ne anu ohye. So if you divide Ghana into 4, each quarter is about 8 million. That so-called Asiamah no water korade on camel. That one portion, that is the 8 million, you are not part of me. Asiamah itakrade. You are not part of the chosen. Asiamah. I am telling you, you are not part of the elect. Sure. Other than that, I am he is the only one that I'm mentioning his name. For the rest, it is filthy for me to mention their names. Praise the Lord. Hallelujah. Church of Christ, Asiamah. Yes, Church of Christ, Asiamah. And then your first. Today should be your and first. Last. And your last. So, but you mention my name in this land of Ghana. And yes, other than that, I will prove to you that yes, I have not come to you. Tell them. What betides you? Yes. Yes. Miss me again, anybody. Jesus. You're welcome. Amen. Amen. Mekasamuda. Sankanya Samoa. Oh. Obutansa wouldn't know the plot way. And you go here. Menkasai. Asiamah. I am warning you for the last time. Yes. Praise him. Hallelujah. Anya Ghana menu yankom. I am telling you that you're part. Powerful. Minister. Yes. Adom chedua. Oh yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Church of Christ. Church of Christ. May respect it. May the Church of Christ. Yes, we are solid. And mother was some yes, we are solid. And so, Osami Judas was me. Be more than careful. Yes, we are solid. Now, one year Canadian. Ferry. Yes, Manu Mwondi. Yeah. Na Adom chedua kan san nsem wewie na enim say akoda ene sofo Asiamah over the Church of Christ e dey response to aba na utie punchlines asofo Asiamah de aba na ahwe asofo Adom chedua asore begu I swear enchiremu akwane dey ba out no the only thought na say minimum ka me to sofo Adom chedua afo sema ne nka Asiamah asem because according to Asiamah no ensem a ode ba no ano ye to the sense say utia oyembe show ode mayenti enti sa wode osofo calendar ekoba wo dem wode osofo sticker ekoba wo dem eni ade no eye superstition keke fasasam no atutrim na menam so sa
asem we no opani no kan ya no asese age entre ha no ye was statements ahoro bi a opani Adom Kyei bi a aya ye mu binum ye question ye na ne nkrofo bloggers yi be di atem ni akofa we aba oh be kan sa wa ye sei be kan sa wa ye sei we ye nimu enum nyina da e wotro nimu eni wo kwan se nyamesom mu so bi ya ade na ne nya adwen a udisie ana eni wo kwan se obi ya ade na ne nya adwen a ubedidi natam enti me kan wo pato anu mu se sa opani na sam a okan ya no woni no anya adwen no emma wo kwan se didi natam eno de ikase obi ayi sa ade no efremu nemo asam wa ka no publicly de obi a wo ho kwan se ode ne comment eba se opani na sorefo no ete sa asam na se sa omo mpesa obi ka opani na asam na asam bia wo ka bia no nko kan ya na obi a age atum wo ba wi asasem what bi da asori a wo kwa osofo ana wudifo no asam bia wo ka bia wo ne ya adwen. Is it normal? It is not. Obetumi kasa ma wo disagree. The Church of Christ for ya sorry mo no ye kire Bible ewia yes a question time obi amisa asem free and fair na asori awakwa asem bia osofo beka bia amen asem bia so beka bia na obo nsem ede ba asem kura nie na wo osofo no so ankofo bo nsem ma wo no yewura Yesu Kristo se nipa nyina ka ho asem pa die so huno to preaching papa bia no enye nsembo ena nkrofo beba ma all the time ye be criticize o na ena no ye koro na migusu ebisa ensam ti kwahye twa to opato an mabisa ne se obani Adom Kyei bia se oba enwo a ode ne powder no bi oda no de powder no bi edigu ni furuma eso a omfa nyinsa free ana me se me here better particulars asem we menti ase papa sana nyame ma nipa ewo na pada no asem bi san se ede ani wo mu because what the kaka che se hwi ni ho ti pada no pada wo di gu fuma so a na wanyinsa de na je se bibi wo mu ana asem ma mi sasa asem we na abedi matem ena obedi matem ama wo mo bebre because this question mekoso bisa na nipa nyina bisa na yape answers orafo will tell me my next question me bisa opani Adom say wonim bibi document bi aye fa no bornless ritual ana wo tell me say wonimu a ye fa document bi bornless ritual sa kasa na maka no sa no Google a wo sa beka no sese ya bornless ritual na bornless ritual no omo ensem bi ya omo eka omo recite sa recitation no mo no ekodu ba bia wo say I am an angel of E.X.P.O.S.E.S. Sana ewo bornless ritual no mo na brebi yete se opani kan sa asem no ewo na sore dem eti bi se opani Adom Kyei bia se ade bornless ritual no eka Christianity ho ana mente sa asem na se sa okay sa bornless ritual no document ni enyina ensem a recite ni nyina oduru ba bia wo se fa ahonhom a ewo ewiase nyina hyame nan ase tieni yo fa ahonhom ewo wiase nyina hyame nan ase in the bornless ritual no I am an angel of blah 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 ewo mo no ensi yo ensem ewo mu bi no opani Adom so aka kire say honhom bi ani ho bayiye bi ani ho enti simple question ne say I am an angel of blah 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 ebrebi wo kan aye no were you quoting from the bornless ritual or not
I am an angel. How can a human being be an angel? Is my next question. I saw about for her. For only person because I am an angel, no. And no, to change so kakra. I will be so. And if Philadelphia for, and to be anyway, mu. Atem de dia mo dia ma atime mo pa munyai. Na se bunya so dia e de di papa. Because these questions must be answered. Na epono no a esua ekwan no a eye ketoa no according to verse 14 no e de wo kwa jim. Na verse 13 no say ekwan tetreta no a eso no de ekọ osayim na enipa pi ena ekofa sa akwa no so